megalayapost.news. Keyboard penyiap distrik Keribhoi, Lembaga Tanat Trekam, jangka District Disaster Management Authority, mentakas ngi kilala pelong ya kajing hikai, benlong ke balap pengkret lupa ladawan, kajing ki jumai lane kajing men shop jeng keyboard mariang, hakano kono kopor ke bansawan. Ya kani kajing hikai pengkret lupa, ya balatip kum ka state level, mock exercise las dang men pelong namadan NSCA hapam sim, bat penbut pat sakiwi-kiwi kijaka, kibakan tup harut usrok ba National Highway 6 hasang bangla, School Christian Higher Secondary School, ka petrol pom hanongpo, nongpo town market bat kiwi-kiwi kijaka. Hakane kasngi la sakhiru ikajing wani simentalang naru ki nong song ki kena school ki pulit ki sipai lembat kiwi baru na kita nak terekam sokar ba per jong distrik habala sakhi ikajing sibkhya jong ki bot penyak distrik ban pha ijing irap sekilanot ki balangat akajing mensau bat kajing ja bososi nakane kajing ki jong ujumai bat ban perkit ru yaki syaki jaka ajing smar ba per Hey, that green. megalayapost.news.